सर्क्युलेट जातात तशी कितें संभाशण जाल्लें नाही कॅबिनेटान राफेलाचेर पहिले म्हणल्यार कॅबिनेटान कितें जाता तें भायर अंडर ओथ वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस अनलेस इट इज पॉलिसी मॅटर्स विच आर इन पब्लीक इंटरेस्ट सो दिस इज अ मॅटर विच डज नॉट कन्सर्न द स्टेट ऑफ गोवा एट ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम अ रिजनल पार्टी माय इंटरेस्ट इज लोकल माय फोकस इज लोकल this is an issue which pertains to a member of the cabinet who belongs to the senior party. BJP. The chief minister belongs to the BJP and the central government belongs to BJP. He is led by the BJP. So then it is an internal matter of our senior partner, the coalition. He has now come with a denial. For me, the matter is closed. Let them handle their party matter. चर्चा झाली राफेलाचेर कॅज्युअल चर्चा जावंकूच नासली ताणेंच सांगला मरे ही इज कम विथ अ डिनायल विश्वजीत राणे हिमसेल्फ इज सेइंग चर्चा जावंक नासली म्हणून सो आतां आनी ताजेर कितें उरलें आमकां वाय वी डिस्कस राफेल सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस इन गोवा स्टेप अशी येयल्या ऑडियो येतात विश्वजीत डिनाय करता पूण अशें कितें राफेलाचेर डिस्कशन जाल्लें कॅबिनेटान I think Rafael is a center subject. If people are trying to pull it here, then they have to be answering it. I don't think anything has been discussed in the cabinet with regards to the decisions of Rafael and आमचे issues इतले आशिल्ले कॅबिनेटाक आमचो टायम भरपूर गेला लास्ट कॅबिनेटाक